U svrhu ove naše diskusije i rasprave mi ćemo, kada budemo sada analizirali šta masonerija jeste, citirati masonsku literaturu, da vidimo šta masoni kažu sami o sebi i citirat ćemo vodeće masone, citirat ćemo najvećeg autoriteta iz masonerije, a citirat ćemo Alberta Pajka, masona 33. stepena, to je najviši stepen u masoneriji, 33. Bista Alberta Pajka se nalazi danas ispred Vrhovnog savjeta 33. stepena u Vašingtonu. Dakle, najveći autoritet masonerije, vidjet ćemo šta je on govorio, da bismo razumeli šta stvarno masonerija jeste, da bismo zaista objektivno vidjeli o čemu se tu radi, zašto je hrišćanska crkva proganjala masoneriju i da li zaista oni žele i da li zaista oni vladaju ovim svetom. Kako je hrišćanska crkva njih optuživala da oni to žele. Naime, Vrhovni savjet 33. stepena, ispred koga se nalazi bista Alberta Pajka, za sebe kaže da je matična jurisdikcija sveta, odnosno da je matični savjet sveta, dakle, oni sebe smatruju kao onima koji su najviši od najviših, oni koji se najviše pitaju u ovome svetu. I evo da vidimo šta je masonerija, šta kaže Albert Pajk, dakle, vodeći mason u istoriji ili najpoznatiji mason u istoriji, šta on kaže, šta masonerija jeste. Masoni se, dakle, okupljaju u svojim hramovima koji se zovu lože. I Albert Pajk kaže, svaka masonska loža je hram religije, a njena učenja predstavljaju versko uputstvo. Dakle, masonerija je jedan oblik religije. Inače, sama reč religija potiče od latinske reči legare. Legare znači spojiti se, u ovom slučaju znači spojiti se sa Bogom. Čovjek je pokidao svoju vezu sa Bogom, znači pokidao je taj legare, tu vezu, i treba da se ponovo poveže sa Bogom. To se zove relegare. Znači, religirati se znači ponovo uspostaviti vezu sa Bogom, tako da religija znači ponovno uspostavljanje veze sa Bogom. Albert Pajk nam kaže da je masonerija religija, dakle, masonerija je način kako da se mi ponovo povežemo sa Bogom. Sa kojim Bogom? Evo, vidjet ćemo ko je Bog masonerije. Dakle, masoni se okupljaju u ložama, to su prostorije koje su opremljene na jedan poseban, interesantan način sa puno nekih čudnih simbola kojima se mi nećemo baviti, ali oni koji su zainteresovani za više informacija mogu da pročitaju knjigu Masonski i okultni simboli koja se bavi, autor je dr. Katy Barnes, koja se bavi problematikom masonskih i okultnih simbola. Albert Pajk, dakle, vodeći mason, nam govori malo više o masoneriji u svojim tekstovima i mi ćemo ih čitati. U jednom od njih on kaže: zadatak svakog masona je da otkrije tajnu masonerije. Tragaj i naći ćeš, kaže Albert Pajk. On dalje kaže: u svakom stepenu masonerije kandidat traži da dosegne svetlost. Masonerija je marš i borba na putu prema svetlosti. Dakle, mason treba da traži i da dosegne svetlost. Vidjet ćemo o kakvoj se svetlosti radi. Iz molitve, iz jedne od masonskih molitava možemo da vidimo da onaj kome se masoni mole je zaista biće. U jednoj od njihovih molitava masoni kažu: smiluj nam se, ti predstavljaš svetlost. Upravljaj našim koracima i uputi nas na pravi put, o Gospode naš Bože. Smiluj nam se i svojom velikom svetlošću odagnaj sile tame. Dalje, Albert Pajk kaže: većina drevnih naroda, o kojima smo mi pričali, dakle, većina drevnih naroda imala je uz zajedničko božanstvo i još neko lično koje je stvaralo misterije, a kome su bili odani oni koji su se za obožavanje tog Boga pripremali izvesnim obredima nazvanim inicijacije. Dakle, drevni narodi su imali nekog Boga, ali su postojali i drugi bogovi koji su činili čuda, koji su pravili misterije, i oni koji su komunicirali s tim bogovima, oni su bili sa tim bogovima koji stvaraju misterije. Oni su bili naročito poštovani kao gurui i druidi vračari. Albert Pajk kaže: masonerija je identična sa drevnim misterijama. Znači, ono što su nekad upražnjavali paganski narodi, Pajk kaže da je to i njihova religija. On dalje kaže: mi smo vidjeli da su drevni narodi obožavali sunce. Albert Pajk kaže: sunce je drevni simbol životvorne i generativne moći božanstva. Obožavanje sunca postalo je osnov svih religija drevnog sveta. I mi smo
to videli. Znači, obožavanje sunca je postalo osnov svih religija drevnog sveta. Ljudi su, kada su obožavali sunce, prinosili, dakle, žrtve, konzumirali narkotike, organizovali različite bizarne aktivnosti kao što su orgije. I Pajk dalje kaže, sunce je hieroglifski izvor istine jer je izvor svetlosti. Sunce, njegovo svevideće oko, nalazi se u našim ložama. Sjajna zvezda predstavlja veliku centralnu svetlost koju su kao sunce obožavali toliki narodi pravog Boga kome se svi masoni klanjaju. Dakle, masoni se klanjaju, Albert Pike nam kaže, istom onom Bogu kome su se klanjali drevni narodi. I sad ćemo vidjeti o kome je to Bogu reč. Pike kaže, Oziris je sam simbolizovan kao sunce. Oziris je bio bog Egipta. A onda Pike kaže, Bog koji je dugo poznat kao Adonai je suparnik Bala i Ozirisa. Mi znamo da je Adonai jedno od imena za biblijskog boga, za Mojsijevog boga, i Pike nam otvoreno kaže da je bog masona suprotstavljen biblijskom bogu. Znači, bog koji je dugo poznat kao Adonai, dakle biblijski bog, je suparnik Bala i Ozirisa, bogova sunca. I bog sunca kome se masoni klanjaju, Pike za njega kaže da on nije stvorio ništa. Dakle, bog sunce nije stvorio ništa. Sa druge strane imamo Mojsijevog boga, boga stvoritelja, tvorca, koji je stvorio ovaj svet, koji je stvorio čoveka, koji je stvorio planetu Zemlju. Masoni otvoreno kažu da njihov bog nije stvorio ništa. Dakle, on nije stvoritelj, on je nešto drugo. Šta je to nešto drugo? Pike nam kaže, masonska ideja će uvek biti vezana za vrhovno biće, nazivamo ga velikim arhitektom univerzuma, jer univerzum smatramo njegovim najznačajnijim hramom i savršenim delom arhitekture. Dakle, bog masonerije je neko ko uređuje svemir. Ne neko koga stvara, nego neko koga oblikuje prema svojoj želji. Veliki arhitekta univerzuma, ili bog sunca. I evo da vidimo ko je taj bog sunca. Albert Pike nam kaže, Lucifer svetlonoša, čudno i tajanstveno ime za duha tame. Lucifer, sin jutra, da li on nosi svetlost? Ne sumnjajte u to. Dakle, ona svetlost kako treba da teži svaki mason je svetlost koju nosi Lucifer, kaže nam Pike. I onda ponavlja, đavo, pali Lucifer ili svetlonoša. Dakle, Pike nam otvoreno kaže ko je bog sunca. I još jedan put on kaže, da, Lucifer je bog, a na nesreću i Adonai je takođe bog. Dakle, biblijski bog je takođe bog. Istinska i čista filozofska religija je verovanje u Lucifera, kaže Pike, koji je jednak Adonaju. Ali Lucifer, bog svetlosti i bog dobrote, se bori za čovečanstvo protiv Adonaja, boga mraka i zla. Dakle, masoni kažu da je biblijski bog, bog mraka i zla, a da je Lucifer, oni ga ne zovu Soton, jer Soton znači pobunjenik, prevarant, manipulant, uništitelj, oni ga zovu Lucifer, što znači svetlonoša, a oni kažu da je, dakle, Lucifer bog svetlosti i bog dobrote. I još jedan mason 33. stepena nam kaže, kada mason nauči da je ključ ratnika odgovarajuća primjena pokretača žive moći, naučio je tajnu svog zanata. Uzavrela energija Lucifera nalazi se u njegovim rukama i pre nego što uzmogne da kroči tamo i ovamo, mora da dokaže svoju sposobnost da pravilno primenjuje tu energiju. Dakle, energija Lucifera, dakle, demonska energija, treba nešto da bude, sa čim treba da bude upućen svaki mason. I to je upravo ona energija koju su koristili drevni druidi. Oni su znali da komuniciraju sa demonima i da njihovu energiju usmeravaju, odnosno da budu kanali preko kojih će ovi bogovi, odnosno demoni, moći da deluju. Ono što takođe možemo da čitamo u masonskoj literaturu jeste da osnivanje masonerije možemo pratiti od nastanka sveta. I to je upravo ono o čemu govori Mojsije, da postoji pobuna u svemiru, da postoje duhovna bića koji su pobuni protiv tvorci, protiv poretka u svemiru od početka, od nastanka ovoga sveta. Masoni se otvoreno hvale i kažu, citiram, masoni su najmoćnije organizacije u zemlji. Masonerija ustoličava kraljeve, njena ruka oblikuje sudbine svetova. Svet će nam doći na noge, kažu masoni, zbog svojih suverena i pontifikata. Suvereni su vladari, a pontifikati su sveštenici. Da damo jedno objašnjenje, dakle, svet će nam doći na noge zbog svojih suverena i pontifikata, odnosno vladari i